دوستان، با شما دلیر طاهری. امروز مردم از غم و اندوه چیکار کردن نمیدونن. دائما از حیات خود مینالند. دائما در یک حیات مجروحگین قرار شده هستند که نمیتونن از یک غوری چقوری به آخر خود را برآورده نمیتونن. از این رو ما 7 راه را پیشنهاد کردیم که با اجرای آنها شما میتوانید قدم به قدم از این چقوری غفلتناک و از سیاهی بردوام خود را بیرون سازید و به مقصدتان رسید. یکم، جوابگاری را به عهده خود گیر. امروز اکثریت مردم عیب را از دیگران میجویند، از حکومت، از مکتب‌ها. شعار زبان انگلیسی ناموخت، امروز او زبان انگلیسی را نمیداند. تمام حیات را تنها ما از دیگران امید میکنیم. جوابگاری تمام حیات را ما به دیگران میسپاریم که حیات امروزه که ما قرار داریم دیگران عیبدار است. یعنی آنها جای کار ندادن، آنها به ما امکانات ندادن، آنها شرایط نآفریدن، آنها همه واسطه‌هایی که به ما لازم بود ندادن. حالا آنکه همه این آن چیزی که باید ما میکردیم از خود ما وابستگی داشت، نه از دیگران. میخوای زبان انگلیسی، باید خودی ما کنیم. میخوایم زبان روسی، باید خودی ما آموزیم. میخوایم که یک جای کاری خوب داشته باشیم، ما باید به همون جای کاری قابلیتناک میسر گردیدن، با طلبات همون کار باید ما جوابگو باشیم. از این رو باید محض به واسطه جوابگری رو به خود گرفتن، یعنی همه آن معمایی که به سر ما و شما هست این از ما و شما وابسته است. یعنی باید ما خودمان رو انکشاف دهیم، خودمان رو شرایط مهیا کنیم، آموزانیم و به یک مقصد معین رسیم. خلاص جوابگری رو به عهده خود گیریم. دوم، نقطه اساسی خود را دریابید. آن کاری را پیدا کنید که برای شما از ته دل باشد، برای شما شرایط مهیا کند، برای شما زندگی خوب را مهیا سازد. یعنی آن کار کنید که به شما پسند است، آن کار را کنید که شما در کودکی آن را آرزو میکردید، یا اینکه یگان عملی را که دائما با او مشغول هستید همان را اجرا کنید. شما نمیتوانید با یک کاری که به شما پسند نیست در آنجا رفته خود را خوشبخت حس کنید. خیلی کار دشوار است. در آن ضرورتی که شما محتاج درآمد باشه همون وقت شما در آن کار میتونید. که وقتی که شما خواهید که خوشبختی، شما خواهید که یک آرزو هوس امانی خود را به انجام رسانید و دائما پسندیده دل شما باشد، باید همان کار را انتخاب کنید که به شما از خوردی پسند است یا از کردن آن شما هیچ وقت پشیمان نمیشوید. یعنی عمل اساسی خود را دریابید. سوم، نقشه عمل اجرای خود را تهیه کن و باید دانی که از کجا سر کنیم، به کجا رویم. یعنی هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال نقشه ترتیب ده. سالانه، ماهانه، هفته اینه نقشه خود را داشته باید باشی. اگر که تو صاحب نقشه نیستی، از یک درخت به یک درخت، از یک خانه به یک خانه، از یک راه به یک راه، از یک عمل به یک عمل دیگر چرخ باری در یک جا تاب خورده میستی. در صورتی که تو صاحب نقشه عمل خود هستی، نقشه دائمی اجرا کنی عمل خود هستی، دائما میدونی که روز دیگر تو باید چیکار کنی، تو میدونی که هفته دیگر باید چیکار کنی، تو میدونی که سال دیگر چیکار کنی، ماه دیگر چیکار کنی، سال دیگر چیکار کنی. همه روز قدم های خود را میدونی و وابسته به همون قدم ها حرکت میکنی و به پیش میروی. خلاص نقشه خود را تهیه ده. چهارم، ارزش مهنتی خود را گران کن. یعنی همه روزه در نزد خود زدن عملهای زیادتر را گذار. تو یعنی عملهای بیشتر را اجرا کن. مثلا در ورزش شما امروز 10 کیلوگرم وزن بردارید، روزی دیگر حرکت کنید که 15 کیلوگرم بردارید، روزی دیگر حرکت کنید که 16 و نیم، 17 و نیم، 18. خلاص همه روزه همون استفکه خود رو وزنین تر کردن گیرید که چقدر تا چه اندازه شما قابلیت شما میرسد. در این وابسته به این در بازار قابلیت خریداری شما نیز بالا میرود، یعنی ارزش شما بالا میرود. مثلا شما استا هستید، اگر که امروز قابلیت کاری شما با یگان نمود استایی باشد، شکتر مثلا گیریم، اگر شما زیباتر، خوشروتر، وسیعتر تمام قابلیت که آن شکتر را اجرا کنید، روز دیگر در بازار آهسته آهسته ارزش
меҳнати шумо зиёд шудан мегирад. ҳеҷ кор накунем, рӯзи дароз хоб кунем, фардо баъд гӯем ки барои ма 2000 ойлик ҳеҷ кас наметиҳад. Барои 2000 ойлик гирифтан мо бояд имрӯз агар арзиши меҳнати мо 500 сум бошад, хоҳем ки мо $2000 ойлик гирем, яъне мо рӯз аз рӯз қобилияти меҳнати худро зиёд кунем, забономӯзии худро зиёд кунем, технологиядонии худро зиёд кунем, малакаи кории худро қадам ба қадам зиёд накунем, арзиши мо ҳеҷ вақт боло намерад. Ҳеҷ вақт моро касе зиёд музди маош наметиҳад. Ҳеҷ вақт моро касе дастгирӣ намекунад. Ту одами хуб ҳастӣ, ман то ба $5000. На, мо бояд меҳнати худро ҳам дар баробари қобилияти инсонӣ, қобилияти меҳнатии мо ҳам зиёдтар бояд кунем. Хулас, ставкаи худро зиёд кун, арзиши худро зиёд кун. Бо меҳнат, бо иҷро кардани баъзе амалҳои душвор мо метавонем ба ин мақсад расем. Ставкаи худро зиёд кунед. панҷум, муҳити худро, гирду атрофи худро, дӯстони худро андеша кунед ки киҳо ҳастанд, дар куҷо ҳастед, чӣ кор мекунед. Агар гирду атрофи шумо, дӯстони шумо нафароне бошанд ки шуморо доимо бар як чуқурии андӯҳгин даъват кунанд, шуморо ба зулмот баранд, расидан ба мақсади шуморо коста гардонанд ва шумо натавонед бо будани онҳо ҳеҷ як амали зиёдро карда тавонед. Масалан, гирду атрофи худро нигоҳ кунед. Доимо ғайбат, гуноҳ, зино, ҳар гуна корҳои қабеҳ бошад, пас шумо оҳиста оҳиста дар ҳамон роҳ медароед. ҳеҷ вақт шумо дар байни онҳо истода инкишоф намекунед, мисли дарахт бори шумо инкишоф намекунед. Анамон хулас, золим бо золим золим аст, олим бо олим олим аст. Агар шумо бизнесмен шудан хоҳед, ҳаракат кунед ки дар атрофи шумо нафароне бошанд ки ақаллан ягон кори бизнес, ягон амали бизнесро онҳо иҷро карда истода бошанд. ё ин ки агар шумо варзишгар шудан хоҳед, шумо бояд донед ки дар атрофи шумо варзишгаро ҳастанд, шуморо ҳавасманд мекунанд, мотивировать мекунанд ки шумо зудтар ба мақсад равед, чемпион шавед. агар шумо соҳиби ҳифзи Қуръон шудан хоҳед, гирду атрофи худро бо нафароне иҳота кунед ки онҳо ҳабибони худо бошанд, онҳо доимо дар зикр бошанд ва шуморо низ ба зикр даъват кунанд ва шуморо низ ба ҳифзи Қуръон доимо даъват кунанд ва шумо ҳифзи Қуръон кунед. ё ин ки шумо технолог, инженер, муҳандис шудан мехоҳед, ҳаракат кунед дар атрофи шумо бояд нафароне бошанд ки бо илм шавқу ҳавас дошта, бо инженер шавқ ҳавас дошта бошанд ва шуморо зуд ба мақсад мерасонанд. муҳити худро тағйир диҳед. шашум, одатҳои баъди худро канда кунед ва одатҳои зеборо, одатҳои дилхушкунандаро, одатҳои хубро инкишоф диҳед. Он одатҳое ки шумо доимо мекардед, онҳо бад ҳастанд. Масалан, хоб кардан то нисфи рӯзӣ, танбалӣ, дониш наомӯхтан, дарс дурӯғ бар дурӯғ рафта омадан. Хулас, ҳамаи ин одатҳоро тарк кунед. Одатҳои хубро, сар барахистан, китоб хондан, илм омӯхтан, суҳбат кардан бо аҳли илм, ин одатҳоро пайдо кунед. танбалии худро партоед ва шумо бо иваз кардани ин одатҳо ба як самараи хубе мерасед. хулас, одати безебро тарк кунед. ҳафтум, назди касе ё назди худ доимо ҳисобат диҳед ки ҳар рӯз ман чӣ кор кардам, имрӯз ман чӣ кор кардам, дар давоми як моҳ ман чӣ кор кардам, чӣ корҳоро иҷро кардаму чӣ натиҷа дод ва чӣ гуна ба мақсад расидам ё нарасидам, чӣ бояд кард. Доимо ҳисобот диҳед. ҳисобот шуморо нишон медиҳад ки шумо дар куҷо хато карда истодаед ва шумо бояд чӣ кор кунед, қадами навбатии шумо бояд чӣ бошад. ҳисоботи ҳаррӯзаи шумо амалҳои пӯчак, амалҳои нодаркории худро шумо оҳиста оҳиста кам мекунед. онҳоро бурида як роҳи мақсади дурусти худро меёбед. хулас, ҳисоботдиҳиро тарк накунед, одат кунед. ин амали муваффақиятнок аст. ин 7 роҳе ки мо имрӯз ба шумо нишон додем, шуморо аз одатҳои аз нолиш, аз як чоҳи андӯҳгин мебарорад. ба шумо писанд бошад иҷроиши онро дар ҳаёти худ амалӣ кунед ва аз натиҷаи он шояд ки шумо он мақсадҳое ки дар ҳаёти худ гузоштаед, бо иҷрои ин амалҳо шояд ки расед. ин аз худи шумо вобаста аст. шояд касе дигар бо ягон ғояи дигар дошта бошад ё ягон идеяи дигар дошта бошад. мо тайёр ҳастем бо шумо дар суҳбат бошем. мо омода ҳастем бо шумо дар баҳс бошем ва як ватани зебо обод кунем. агар шумо надонед ки бо кӣ ҳамсуҳбат бошед, яъне дар назди кӣ ҳисобот доданро пайдо кардан натавонед, моро дарёбед дар
дар зер мо силкаҳои худро гузоштаам. онҷо моро ёбед, мо бо шумо суҳбат мекунем, оиди расидан ба мақсади шумо, қадамҳои шуморо таҳия мекунем ва аз рӯи қадамҳои шумо мо кор мебарем. хулас бо мо дар таҷбиз бимонед, дар шабака обуна шавед, лайкро зер кунед ва ба дӯстон ин видеоро паҳн кунед. бо шумо буд Далер Тоҳирӣ, дар таҷбиз бимонед. хайр, то боздид.